Kayadwanan di mahatuki at ding karelang familia. Joel and Annie Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicolas and Amy Sikat, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, June and Alice Kayanan, John Alfred Kayanan, April, AJ, Anika, and Aliana Kayanan, Sikat Almario family, Bobet and Lenny Cruz, Sean and Carlen Dizon, Miguel Cruz, Roy and Remy Between, Mark, Jenny, and Sky Between, Adolfo Garcia, Manuel, Epifania, Doc Mike, Liza, Marvin, Cherry, Mandrick, Micaela, and Erica Liangco, Michelle and Prince Namondong, Erin Dush, Kennard and Anna King, Juanito, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, Ryan, and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Victor and Bency David, Santiago, Joey, and Nerio Santiago, Santiago, Pangan, and Paharin family, Marilu and Rex Esplendor, Jose Romero, Jocelyn Evaristo, Adrian Argonza, Jeffrey Punzalan, Joselito Romero, Joven Romero, Josephine Taledana, Lemuel Miranda, Rodrigo and Regina Ocampo, Arlene, Nelson, and Randy David, Elizabeth, Julieta, and Federico, Jose and Yolanda Yusi, Kevin, Maria Angela, and Lord Ken Diayla, Manlutak Ginto family, Teresita, Renato, and Rodrigo Cuenco, Wendy, Bernald, Christian, Christopher, Cristoval, and Cedric David, Feliciana Tuvia, Oscar Bustamante, Liza and Leonera David, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Jeronimo Jr. and Dina Gatus, Joseph and Lizelle Zapanta, Alan and Liza Kayanan, Edgardo Gatus, Efren and Emily Santiago, Caroline Hinco, Jerin Kyle Hinco, Joel and Desiree Dare, Konkon, Yeye, Lala, Rona, Lalaine, Donnie, Marie, Maricar, Mel, Rina, Red, Zet, Shan, and Carlin. Maria, Auring, Celia, Puring, Tess, and Lenny. Ernesto de Jesus, Iza Ocampo, Catherine Rodriguez, Pablo Serrano, Marcing Lagman, Jane Caburata, Ricardo Mendoza, Richard Pauro, Ray and Ricardo Giao, Victor Salalila, Hinco family, Luterio and Gloria Ocampo, John Stephen and Kathleen Manipor, Rodolfo Manipor, Pilar Ocampo, Sudi Grace, Hazel Jade and Thea Ocampo, Dean Enriquez and Joy Ocampo, Elena Castro, Irene Cruz, Junior and Jonah Cancio, Romeo Cancio, David family, Jaime Pines and Anthony Gosum, Maymay and Annalyn Lomanog, Aina Gozum, Jerome Serrano, Valer and Tech Gaza, Dan and Letty Mahabulos, Joel and Desiree Dare, Ricardo Mendoza, Leonara David, Romar and Joan Gamboa, Josefa Sazon, Pineda Kapati family, Jeff and Rose Perry, Felix and Lourdes Gaza, Romy and Joyce Cordero, Ernesto and Julie Cordero, Carmina and Jensen David, Jenica Menia, Cristal Micael, Clark Jacob, Emelita and Carmelino Manila, David Manila and Sabalboro family, Cristina Lumanog, Erlinda Sanchez, Santiago and Celi Roque, Sanchez family, Vicente Juanita Angelo, Bella Cris, Cor and Ashley Sunglao, Louis Mariano, Elena family,
John Kurt Navarro. Ferreras and Miguel family. Jesely and Princesita Garcia. Mary Jane and Daniel Pilar. Jafer and Edmel Abrazador. Jeronimo and Yolanda David, Giao Alfonso family. Razel Con and Lian David, Pauline David, Juanito, Melissa, Jaime, and Jasmine Serrano. Jerome, Jade, and Janela Mali. Erwin and Erwina. Elvira and Raimundo. Raviel, Ramses, Roswell, Cuenco, Serrano, Febrero, Bailin, Malig, and Mariano family. Victor and Susana David, Rainiel and Ana Marie David, Mercedes Elena, Justimbante family, Gueco family. Para makapasubling kaya dumanandi, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Marita and Lito Paule, Nel, Arlene, and Ferdy Nuki, Ophel Mendoza, Patrick, Janina, and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, Junsen Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Chering, Minerva Concepcion, Charmaine and Cariza Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Arcy and Sherling Lagilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Christian and Jesselyn Ignacio, Reynaldo and Clara Bata, Rain Jasper Bisda, Maria Rita Angela Castro, John Kevin and Pam, B.M. Tonton Torres, George and Marilyn Hinco, Rosalind May Between, J.J. and Charmaine Between, Erickson, Edmond, and Eliezer Ramos, Arnold and Manuel Kayanan, Cynthia and Diosdado Masankay, Ronel Alvarez, Adrian Malvar, Brian Datu, Rosie Yumul, Jason Reyes, Tristan Dabu, Michelle Pulindairit, Mayor Dante and Paul Torres, Vivienne Lapira, Edward Payumo, Mark Jenner and Cherry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Jr. Torres, Aldrin Kayanan, Aaron Kayanan, Crisalyn Gatus, Eliza Kayanan, Mark Leo Gatus, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Trinidad, Angeline Garcia, Joseph, Mary Hazel, and E.J. Valentino, Joseph, Emilu, and Ethan Degacomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Fatima Junit Ruezo, Frances Joy Ocampo, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leia and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, Marcelina Taruk, Diomar Santos, Ashley Jane Ro and Ivy Santos, Aldrin Paul Taruk, Bong and Marley Guevara, Ian and Darlene Caperal, Daryl, Lala, Lucas, and Amelia Guevara, Ruth and Leo Chris Maluta, Ryan James Navarro, Lady Lynn Flores, Dennis Kayanan, Jasper Andre Lampasa, Geraldine Pelayo, Juliana Dare, Sean and Juan Inigo Dare, Roger Marites Nulod, Lisandro, Lotes Bontok, Lian Jal Luzel Bontok, Joan Salonga, Peter Abelardo Sabado and Lianco family, Cain and Jovi Tulio, Jiggy Rodriguez, Rosita and Florencio Kayanan, Roan Reyes, Eugene Ponyo, Michelle Rivera, June Lim, Betty Ong, Judy and Sylvia David, Jeff and Roxanne Ginto, Christine Justimbante family, Edcon Layub, Ador Meneses, Carl Joseph Betwin.
Para King Malagwang Kapaldanandi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Cinco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Orit Ofstein, Jordana Misetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Richie Rivera, Joseph Gosum, Henedina Between, Beata Canonero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Telma Rodriguez, Joseph Ferrer, Yoli Tayag, Ricky Lusong, Florencio Lozano, Lota Salenga, Richie Rivera, Norberto Bartolome, Arkrin Kaling, Victor Udarbe, Emilio Gosum, Clarita Gosum, Alberto Roque, Tess Baging, Joe N. Nereo Tantenco, Reynaldo David, Melchor David, Epifania Liangco, Alon Palo, Aldrey Louis and Leslie Pineda, Lucina Taruk, Cristel Ayal, Lilia Caneco, Brigida Lansang, Helen Bocolos, Emily Nunag, Billie Jean Pineda, Coring Enriquez, Manuel Bustamante, Teodora Macaspak, Marcelina Layog, Rosario Dairit, Lani de Jesus, Paulita Gulapa, Ireneo Canlas, Consolacion David, Nenita Cangco, Anthony Gosum, Rita Tionco, Jose Castro, Tolentino Santos, Wilfredo Basilio, Josie Hinco, Arsenio Hinco, Richard and Gilbert Cuenco, Angelita Dabu, Tita Lumanog, Claudia Almario, Corazon Evangelista, Jean Caburata, Marcing Lagman, Florentino Reyes Jr., Fernando Cancio, Vicente and Juanita Regala, Federico Sabado, Gian Franco, Labitag, Aurora Songlao, Airo Franco, Kabitag, Maria Jovelyn Manlutak, Minda Miklat, Maria Teresa Pakatkatin, Celedonia Borlongan, Melba Bautista, Frido Infante, Valenciana Saplala, Lydia Ustimbate, Paul Castro, Evangelina Cuenco, para King Kapayapan din Kaladwadi, Alberto, Erlinda, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Heidi, Among Jess, Lourdes, Eloy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francisca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Jorela Marisol, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Sr. and Junior, Jeremy, Cherry, Crispin, Charito, Philo, Roman, Lusing, Jesus Tayag, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Segiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Consolacion, Priscilla, Ruben, Rufina, Reino, Valentina, Jimmy, Arnold, Virgilio, Antono, Lucio, Lucilo, Greg, Freddy, Remedios, Rufino, Rita, Albertini, Justin Angel, Teofila, Conrado, Miguel, Pacencia, Eni and John King, Cora, Noring, Pido, Ronnie, Jesse, Humbilina, Among Popong, Pedro, Catalina, Ernesto Milagros, Irene, Usiniano Sr., Clarita, Almario, Domingo, Anacleta, Catalina, Pascual, Ricardo, Marisol,
Benedicto, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Fermina, Pedro, Marcial, Godofredo, Rapi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Jomer, Modesta, Carlos, Feliciano, Sr. and Jr., Erlinda, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Rosita, Eduardo, Rodolfo, Teresita, Eric, Raul, Policarpio, Chris David, Alberto, Erlinda, Nenita, Melchor, Joel, Arolin, Isidro, Carmelita, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Apolonia, Jose, Pablo, Maria, Bienvenido, Sr. and Jr., Irene, Edna, Juanita, Nino, Lisel, Asto, Guadalupe, Carol, Oscar, Julian, Ising, Nicole, Lina, Ben, Gilbert, Let, Boy, Jerry, Benjamin, Lito, Ben, Milagros, Rosalina, Renz, Pedro, Paula, Virgilio, Rico, Rodolfo Jr., Conchita, Rodolfo, Riel, Florencio, Rosario, Julian, Eugenia, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Noel, Takeshi, Nestor, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Eulalia, Irene, Cecilio, Abel Sr. and Jr., Rosita, Simplicio, Magdalena, Prudencio, Rosa, Jolan, Rodolfo, Lucia, Pacifico Sr. and Jr., Estrella, Felipe, Gemma, Rogelio, Sefina, Virgilio, Angelita, Celerina, Francisco, Rosita, Federico, Alejandra, Cecilia, Francisco, Milagros, Ernesto, Alfonso, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Primo, Mario, Roxanne, Archie, Nico, Fulgencio, Jennivel, Paul Christian, Philip, Vincent, Felipe, Elfleda, Paulina, Macario, Flora, Alfredo Sr., Adelaida, Marcelo, Emilia, Hermogenes, Teresita, Ines, Lamberto, Anita, Maria Teresa, Maria Teresita, Herminia, Paquito, Baby, Clark, Crisanto, Paula, Jenaline, Trinidad, Roberto, Rogelio, Delia, Juana, Pedro, Regina, Jesus, Carmen, Antonio, Rosalina, Fernando, Juana, Ruben, Baby Prince, Earl, Kiyoshi, Gemaline, Carmela, Erica, Domingo, Jose, Poleng, Jose, Ernesto, Susana, Lorna, Flor, Paulino, Trinidad, Eusebio, Alfredo, Aurora, Gertrude, Seferino, Rodrigo, Rodgi, Jacob, Matthew, Arthur, Marvin, Gilbert, Roque, Macaria, Gervasio, Teodora, Constancia, Jesus, Juanito, Sixta, Anatolia, Juan Norberto, Mark Anthony, Carmencita, Hermihildo, Asinta, Leonora, Juan, Amelia, Fermin, Angel, Lodia, Milagros, Dolores, Felipe, Julieta, Joan, Job, Karel, Janicio, Juan, Dominga, Tarcisio, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Carmencita, Eufrosinia, Rosana, Vicente, Alejandra, Juanita, Flora, Maria, Modesta, Francisco, Father Jess, Nenita, Carlos, Cesario, Serapina, Dolores, Ramon, Remio, Rodolfo, Cecilia, Petronilia, Teresita, Ricardo, Ronnie, Ricky, Luciano, Pablo, Hilaria, Romeo, Perpetua, Fernando, Jose Manlutac, Pablo, Josefina, Regina, Virginia, Segundina Maglalang, Victor, Glenn, Ines, Inocencio, Cirilo, Milagrosa, Apolonio, Felix, Trining, Miguel, Sitang, Primo, Rosa, Roberto, Bebot, Oscar, Carlos, Rivera, Mariano, Mateo, Maria, Isodoro, Segunda, Francisco, Alfredo, Barbara, Erlinda, Roberto, Pablo, Nicasio, Pedro, Remedios, Vicente, Lourdes, Juan, Ventura, Carolina, Rafi, Rogelio, Kenneth, Jan, Bonifacio Sr., Henry,
Bernardita, at ding magdang kaladoking purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaga nakakarelo.
ing lagyo na ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapan at tula ning ginutang Heso Kristo, mantabe kaya kayungan. At quéca antimorin. Kalaguran kong kapatad, mumunan dili pasalamat tamo king Dios at enaminuran at may katipon tamong pasibayo kay nikiluwal harapan ning Pisamban tamo. Minsan pa po ganakantala rin kaya katamong kasalanan, ning kaya katamong kakulangan, lalong-lalo na po tang magpabaya tamo ka ring responsibilidad tamo. Mga puburen, laring taong dapat lingapan tamo. Manyata pong pakaluluking Diyos, batang maging karapat dapat midaun, kareting banal a misterios. Gasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, sa may payang tutu at kay kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapu ko ka Santa Mariang Kapalanman Virgen, karing sablang Delos Santos, at kay kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king bie alangang Amen. Gino pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, ikaming magkasakit king sadyaming pupusanan, paulin ng pamikasala, ake kami menalipan, itimawa mo kesana, capamilatan ning bayong pangabait, ababye ning anak mong kaya kaming panenayan. Iliaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't kinlibro na ning propeta Remedios. Nga ning Ginu, datang muri ning Aldo nung kapilan mamili kong meto nga ari, amanibat karim palipi ng David at maging Antiyakea. Manibala yang mitmong kabyasnan itang aring ito at daptaneng matulid ating hostisya king kabilugan akayarian. Potang yanay ngari, ni panataglabili ring memalen ning kabilugan ahuda, at ni biebiela ring memalen ning Israel king kapayapan. Mayawus yang Ginu, yang kay katamong talapag ligtas. Datang muri ning Aldo, nga nang sasabi ning Ginu. Nung kapalin ding memalen, nalakapilan man sumpa ka na ako, bilang mabye Diyos, amiruwal karing memalen ning Israel, kinlabuat na ning Ehipto. Nune sumpala ka na ako, bilang mabye Diyos, amiruwal karing memalen na ning Israel, iba't king bansa kindane norte, at karing sablang aliwang bansa, nung nukula inugse. Kanita manuknangan la, kimismong sarili lang bansa. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Sa ing katuliran, king kayang kapanawnahan,
kapayapaan, ngunit kapilan man. Biral sa katuliran, kingkayang kapanawnan, naghanaping kapayapaan, ngunit kapilan man. O Diyos ko, ingke kang ari, kekayang turuanan, matul aalang pamangabiran. King kekang hustisya, dakayanan me sana, ban king mipnung katuliran, kayayang pamahalan, ingkekang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Biral sa ing katuliran, kingkayang kapanawnan, laganaping kapayapaan, ngunit kapilan man. Sa gipanala, ring pakakalulong, kaya daralong, at ding taong mipahimburisan, ang mangailangan kasupan. Lunusa nala, ring may na at kalulu, at iligtas nala, ring alang agyu. Miral sa ing katuliran, kingkayang kapanawnan, naghanaping kapayapaan, ngunit kapilan man. Purihan niya ing Ginu, ing Diyos ning Israel, abukod papasari, karing makapagmulalang dapat. Purihan niyang alang-angga, ing mayupaya ng lagyu. Manano na sanang kumapmuya, ing ligaya na, ing yatu. Amen. Amen. Biral sa ing katuliran, kingkayang kapanawnan, naghanaping kapayapaan, ngunit kapilan man. Biral sa ing katuliran, kingkayang kapanawnan, naghanaping kapayapaan, ngunit kapilan man. Alleluia, alleluia,
Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan at quéca antimurin. pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. Ligaya quéca o Ginoo. Makanyan pangapalyari ing pangabait ng Hesu Kristo. I Mariang Imana at i Jose atin lang pamitangwanan kasal. Bayura ikwang mikasal, meyakit king i Maria milamnane. Iti milyari ing upaya ning Espiritu Santo. Si Jose ang maging asawa na, metong yang taong banal at makatuliran. Ene buring misalbag amarine i Maria, anya binalak neng kawanyanan nyamong lihim. Kabang isipan na ing makanyan, pakit ya kaya ing paninap ing metong ayang hel ning Ginoo. Nga na kaya, Jose, alahi ng David, mo pikakwanan ing balawsnan meng pakikasalan i Maria. Uling ing kaglina, milyari king capamilatana ning upaya ning Espiritu Santo. Ibait ne ing metong ayanak alalaki at ika ausan meng Jesus. Uling ya ing magligtas king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari iting sabla, ban matupad, ing sinabi na ning Ginoo, king kapamilatana ning propeta. Kumagliya ing metong adalaga, at ibait ne ing metong ayanak alalaki, at iti mayaw siyang Emmanuel. Nga nawari, ing Diyos, kayabe taya. Inyang migising ya i Jose, iparana ing inutos na kaya ning anghel ning Ginoo. Peki kasalane i Maria. Dapot eneteginan i Maria, ang ganaking beit ne ing metong ayanak alalaki, ape malagwandang Jesus. Kapatad, ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian quéca o Kristo. Mayap at malago at malanging abak kaya kayungan po. Good morning po. Good morning. Kumusta kayo? Kini ko pa, muling medyo mabasakit ang harap po. Kaswelo yo po, napon miyuranan kami. At nga ko karining sisimba, talaga yatang kaburyanan ng Diyos. Matatandaan niyo. Maski minsan mo kilub na ning Simbang Beñgi, lungubda mo ing Pisamban. Amimiss na kata siguro ng Diyos akakit. Bagay, hanggang kini akakit na katamo. Kuneng tapin, buri na siguro paminsan-minsan, lulubta mo ing Samban ngening Simbang Beñgi. So, maswelo tamo po at siyotangin ni Kenny at mayari na po inguran. Sana po, sana. Balikan tayo po yung Ebanghelyo, agpangkang San Mateo. Nung atanda na niya po, makanano yung megumpisa. Ana, ramdaman niya. Makanyan, pangapalyari, ing pangabait ng Hesu Kristo. Makanini, milyari, nung makanano yung mibait, Hesu Kristo. Ini ing kwento na ing pangabait ng ginutang Hesu Kristo. Ing kwento na ning Ginoo ay milyari minsan na marimlang Beñgi, King Bethlehem, King Sabsaban, kaba magkantala ring anghel at may misita la ring pastul, King Bingot. Ali po, mas dakal
mas makabaya ing kwento na ning Ginoo kanita. Milyari, may kumpisa po siguro anyang mayo mo lang misulyapan ni Jose ampoy Maria. Ay milyari siguro manipat pa anyang mi paglolo na ni Jose ampoy Maria. Anyang ditak-ditak mital na ng lagamat at may plano lang kasal. Kay ba't Winnie, ela pa man kinasal, abalo lang Jose, baha. Ining malagong, malinis, marangal, babaeng pakasalano, ela pa man miyabe, milam nane. At tinlano ng awanyane. Mi katampuhan la, mi kapatela, mo minsan bengi siguro, pinalak na, mi sabi la siguro, nakawanyanan niya mong tahimik. Pali po niyang abe mi pa'y direct Marilo Diaz, keng Men of Light. Parati nang sasabihan kaya kami nga na, among when you read the story nga na, yan nga asulat ning magkwento keng libro. Dapat panintunan mo retang missing links keng kwento. Ordinary ang tawi Mariam po'y Jose. So, nang milyari siguro. Palagay ko Maria, niya kabut, Meli, tinanguking anghel, anyang sinabi na ng anghel kaya, milamnan ka Maria. Na sinabi Maria, ay, kaswelo ko, salamat, salamat. Alip po. Palagay ko, buong bengi, paruminggo yung mimisip, na ano'y ning tingwanan ko, na anong malyari ka na ako, nang sabihan ng Jose, nang sabihan na nagsipig kong balik, maka na ano nang explikang dalanin ng Espiritu Santo yung ningatsyo kaya, de pa man dimdam yung Espiritu Santo kanita. Dimdam yung Espiritu Santo, manibat yung kening anak na, 30 years after. So siguro, biling-biling ya, buong bengi, paruminggo, pabulan, mimisip, pamroblema, maka na ano nang sabihan ka rin pengarin na. Kaya beya po ita, yung kwento na, yung ginutang Heso Kristo. Palit po ting kung kakaluguran kanita, anyang atsuya pakingat siya ng mana, penamdaman na, mi kawani la, itatang na. Anya bayo ya pamibait, makatatak yung isip na, mi kawani la ritatang ng po'y mana. Anyang mi bait yan, yung meron sabi ng mana, kaya mete na itatang mo itong nga na. Wala ya, pero kay isip na, ali, magbiyay tatang ko, uling mi kawani lamong mako. Yung kwento na ni biyeta mo, mong ngeni, itamuan po at intamuan kwento. At inyang kwento, yung biyeta mo, manibatan yung mga natita mong gaman ngeni, ang gapa bukas, at miraragdagya, misusunduya, at yung detalyeng etabalo ng kay na sangkap ng importante ng kwento tamo. Ginutang Heso Kristo, poliwag. Makanyan, milyari, in kwento na, ng ginutang Heso Kristo. So, nano pong may pabalita, tuturo na nini kaya katamo. Adwa mo pong bagay, mumuna ini. Halimbawa po, dimdamiyo, masungit ya, iamong raw. Masungit ya, yaming raw. Nung anggamu ka rin ing balo mo, nung anggamu ka rin ing panuwalan mo, ay talagang masungit ya, yamong raw. Akit mendat, akit may, masungit yapin, yamong raw. Pero, ano po? Ating kwento, gulot na nini. Pakibalwan niyo pa mo po. Tagalang Mariyang side, ing kama migising yabong kanya masungit ya. Tagalang mata siya sugar. Tagalang epamengan. Pota edepakisapyan ding abe na kumbinto. Pota at inyong obra anya masungit ya. Pota may istorbuya ken tudtud na anya Maria gising anya masungit ya. Pakibalwan mo yung kwento nga ita, ba mo abalo. Pero nung ikang gakamo kitang masungit ya iyamong raw, pero malakwan ka. Hanggang nakakarin yung bakal-bakalan mo itang masungit ya, yaming raw. Hanggang sumabog ya yung lupa mo. Or pakibalon mo yung kwento. Or kagalang ikang masungit. Atingan kwento. Pakibaluan mo. Among abalo ing ega na
ana. Amen? At bamong akit, malatiya pa ng aspeto ng pangataw ng apong rawita. Mas maragul ing maganakaya pala say. Okay. Kadwa po, kadwa. Bali po neng mititipon kami ikeng pare. Isipan nyo galang pisasabyan mi kabanalan mo, nung makananong magmisa, nanong homilyami. Ay, ali po! Neng mititipon kami ikeng pari, chismisin niya, ay panyabyan, kaya katamo mo. Potang mititipon kami ikeng pari, miyali wang chismis, ing pisasabyan mi. Ning abe na yung pari, nanong bayo ng sakay ng pari ngayon, ninong malapit kayong ubismo, ninong paring may assign kayo makanyan, ninong pari, niya po neng mag-recollection kami, bulan-bulan, neng mititipon kami, at nekarineng ubismo kayong ginumbira na magsalita kaya kami. Uling po tang magsalita ni ing speaker mi, kami nga pari makyagnan kami, ba't tala ka din ubismo, kamuhanan na kami, shhh, nga naman. Manahimik kaya saguli. Ba't naning metong minuto, kanya nga ring taon, manintun kong mas chismosa karing babayi, nino, kaming pari. Totoo po ita. Talaga nga niya ako sasabihan ka na ako saguli sermon ke. Tama ka niyan. At uli na rin kwento nga rin. Ating sinabi kanita minsan ka na ako nga na. Natural tang makwento. Bakit? Uling minsan pabulan kami mo mikit. Minsan pa banwa, ing mitipon-tipon kami mag-retreat anting pare. So potang mikit kami pala, mau kami. Yako isipan ko, masanding recollection, ito may pagkwento na kami mo. May sabi-sabi, ingil keng ega na gana, ay, nanong kayon po pisabyan po tang mikit-ikit kami, bulbulaso, bulbul po sa palumingan pitay-tayid. Basta yung punto, malakwan, kening hall, ing nanuman, ipagkwentuan mi. Orwasan mi, king Johnny Walker, or beer, nanuman, isabi mi. Ay ba't nanita, pasya na kaya na naman ako. At dening kwento nga rin, ilang makatibe kaya kami anting pari. Ilang babiyasi kanan kaya kami anting kura paroko. Nakaibat ming may pagkwentuhan, masika na kaya na naman lub. May balik ka ring parokyami, pan isundu, ing kwento kaya kayongan. Amen? Amen. Minsan po may gobra ko tagaytay. May destino ko po king metong seminaryo para karing pari. Ang lugar niya po ito, para karing paring memoroblema, kapatid ng obis Buda, at ilang yung kasundong pari, pemugade rin parokyanos na problema po makayanan. At bali po itong programa may karin, may nasasabihanan din pari, makanya ka, masyaskaw kasi bundok, lipo. Lalo lang magrebelde ka nita. Yung gagawan mo po, Aldo. Mag-umpisang alas 8 hanggang alas 12 ng panapon. Tipunan mila po, itong grupo, ay ba't luklukan mila, paboren mila mo, magkwento. Liwas-liwas na pong magkwento. Dapat kwento dangan gana-gana kimbier. At titapin, ating paring kwentuhan ko, balikan naman iba't anyang malatila. Anita po atin kong akakwentuhan pari, anyang magsalita, yung akilub ko, Ote nakakumang baril-barilan mo yung sarili mo. Ewa mo yan. Nakakumang lubid, lundag aking bangin tagaytay, banang may-ari problem. Pero niya pong apakiramdaman kay kwento from dulo to dulo. Pinwal ko po, yung apakya ko. Balik ko, tinawol kay ining hari. Maintindihan ko ne. Balik po, banggit ko na yata ni kaya kayo, minsan Domingo. Yung kaya katamong Santo Papa Francisco. At niya pong ba yung programa? At yung programa na kilub na ning atlong banwa. Manibat ngeni hanggang 2024, 25. Na alalang gawan balang parokya. Pag sabi na, balang parokya, mabilog ayato, balang diocese, balang arkidiocese, balang obispo, gana-gana. Anting Kristyano, lukluk la. Pati rin ang Kristyano, pati rin anak mga lati, pati mga tuwa, gana-gana. Miluklukan la. Ay ba't makirandam lamo yung metong at metong. Yung
pisantane pong gawain ni. Kausan deng synodality. Sakit yung explain ng synodality. Pero po rin ang sabihan, iluklukan tamo at makirandam ng kwento na ng metong at metong. Tinipon minapuret ang aliwang meki bat ketang kaun kay nami kanita ketang arap ng Pisamban. Ang kumusta ka abe. Ay talaga pong ako pwedeng sabihan pero ano po kasanting? Alam mo, mabasa kang libro habang babasan mo lang itang kwento. Simplihan ko na nga, kumusta ka be? Yung pakibat na po na pangkaba, nakarakal. Bali po yung panalakasulatan, yung Bible, magumpisaya, rin ng amanong arin in the beginning. Yung aliwang translation na nita, once upon a time. Yung buong panalakasulatan, etong yang makabang kwento, ning lugod na ning Diyos kaya katamo. E bakit na, anyang pepadalane, yung anak na kaya katamo. At yung anak na, anyang mintay kaya tisulit, kanyan mo naman yung gagawa na, kwento after kwento, ring makirandam, bisang maniwala kaya. Amen? Amen. Isa ni nakuha tang magkanta. Tinkong kanta kayo Aldo do. Nung manalbe ko pong Grace Anatomy, metong niya pong series ita keng TV, king stage, tungkol yata ka rin nurses, sampung doktor. At din pong metong kanta ka rin. Balo yung kanta. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I've got to where I am. Hanggang linya kening lupa ko nga na, sasabyane kaya kayo ing istoryana ning biyeko. Hanggang gulis king kanuan ko, hanggang eyebags king mata ko. Sasabyane ing makabang kwento ning biyeko. Dakal na kwento no kumenibatan at dakal pang kwento no makanano kong miras edi. Kwento na ning biyeta mo, kaya mo minsan ganing aldong minuran, Magsimbang Beñgi kami. Ali po. Kwento na ning biyeko at biyayo. Agumpisaya ba? Isa ka rin. Haba at dakal kwento. At ini po yung panagkat na ning Pasko kaya katamo. Mitipun-tipun tamo, mag-reunion tamo, miyabe tamo ka rin familia tamo. At sana may kapanahon, panmiluklukan, makirandam, magkwento, ing metong at metong. Amen? Amen. Baluya po yung Clint Eastwood. Clint Eastwood. Metong niya pong artista king Hollywood. Sikat yung artista, sikat yung direktor. Matuwa na yung mag-direct niya mong films. Kitnande minsan, Clint Eastwood nga ra. Kapilan katok ng gagawang pelikula. Uling matuwa ni, mag-direct niya pang films, mga santing lang pelikula. Tinanggap niya pong famous award, Oscar Awards, king US. Kapilan katok ng gagawang pelikula nga ra kaya. Ikibat na? Tok ng kumo, otang alanang kwento. Tok ng kumo, otang alanang kwento. Paluya po itong poem Desiderata, Go blessedly amid the noise and haste. At yung pumetong linya karingana. Listen to others, makirandam karingaliwa. Even the dull and ignorant, they too have their stories. Pati rin bingot, pati rin mulala, yun lang, kwento. Minsan po, sabihin niya ay Cedric. Hey Cedric, ang harap Pisamban. At ne po, santing kwento,
hanggang makanya niya. Amen. Manalangin tamo king Dios sa ikpatang at subanwa, abirian lang mi bayit yaking kayang anak king Birhen Maria, ban miligtas king pamilya ning tao. Nga tamong manalangin, maging tapat kaya sana quéca o Ginoo. Ulitan tayo po. Maging tapat kaya sana quéca o Ginoo. Para ka ring susuyu king Pisamban, manuwana na sana ning Ginoo, ing karelang kasuywan at ing karelang pamilya. Mananong na sana ang tabayanan na lang Maria, anting minunang sinuyo king quécang anak, manalangin ta king Ginoo. Maging tapat kaya sana quéca o Ginoo. Para ka ring bisa pang sumuyo king Pisamban, mananong na sana datang Aldo, akit dayeng kasuyuanda king Santa Iglesia, manalangin ta king Ginoo. Maging tapat kaya sana quéca o Ginoo. Para ka ring sablang pari, madre, at ding piniling lugom king Biere Lioso, manano na sana panuwanan na laning Ginoo, king karelang piniling kasuywan, ban akit ting kaligayan, king pamanyuyo king kayang ubasan, manalangin ta king Ginoo. Maging tapat kaya sana quéca o Ginoo. Para ka ring Midaun kimbye, king panyulong ning Pisamban, manano na sana akit ning Ginoo, ing karelang sakripisyo, at datang Aldo, akayabe nala king kayang kayarian, manalangin ta king Ginoo. Maging tapat kaya sana quéca o Ginoo. Betala po ka ring panalangin tamo, ding mag-wedding anniversary, kay Jomer, Ampoy Rowena Roque, Gerald at Hazel Dalmasio. Para po ka ring kapatid tamo mag-birthday, Christian David, Fessels Isabella Garcia, Jolly David, Regina Cervantes, Karen, Maria Pangilinan, Mary Grace Punsalan, Noel Estrella, Esperanza Pineda, Flora David, Cristel David, Sebastian Maglalang, Lyra Alfonso, Glens Marie Castro. Para po king payapadang pamaglakber, Anselmo at Clarita Sanchez, Christopher Pustimbaste. Para ka rin kapatid tamong masakit, Yapong Apen, Rica Fort, Lolita Aboy, Victor Mendoza, Alex Tolentino, Alan Garcia. At para ka rin kaladwa, Hayden Gonzalez, Heidi Robinson, J.C. Trens, Antonio at Gregorio Bautista. Para po king Sitio Virgen Delos Remedios. At karening minyindi king kakatamong kandila, Mr. and Mrs. Conrado Pangan, ting karelang familia. Para kakatamuan pong makatipon keti, karing balang intensyon tamo, tahimik, talang idawon king Dios. O Dios sa igpami, king lugod mo at atangalan mi ing upaya ning grasya, pagkalub ng Jesucristo ang anak mo, karing manalig kaya. Manano sanang ding sablang pengari at anak, ang tabayanan o ning kayakang lugod, habang tatalakad do ring bale, anong numagari ing kapayapan at pamisan metong. Itinganaduan mi capamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid, banin kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, idala na kaya sana niting Eucharistia, kimbien ang alanganga ning kaya kanganak, mete ban mikhabos kami king kamatayan, capamilatan ng Kristong ginomi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayungan, At quéca timore. isipan niya't lugaran ng Diyos. Isipan miyat kalwa. Pasalamat aking Diyos sa ginota mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang paratid numan ka rin o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, capamilatan ng Kristong ginomi. Pisyag da rin sablang profeta ing kayang panyatang, delane ning indong Virgen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod, si Diane at pisyag ng Juan at talapaminyag, at pepakilala ni karing tao, anyang di natang ne. Uli nita, kambe da rin sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya, at ngamingan kakanta. Gloria
Diyos ay pami, tutukapin banal at buriming paramdam quéca, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila quéca, dating tinape ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, maliari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Ban kanita, adawn mi quéca, ing pigkalog mo kaya kami. Ketang benging payuya mate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwane ing tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene karing kayong disipulos nga na, tanggapan yeti, ikongan at kananye. Itiyaing kanakong katawan, Midaun para kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para ke kayo at para ka rin sablang tao, panketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo po ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang. Katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginoo alakang kakalinwan karing anak mo, aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa at ding kaya kaming miyangubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapurian, pot ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, capamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngayon po anting metong familia, abe-abe tamong ipapagkwento at manalangin para king metong at metong, ring panalangin, likwa na kaya katamo ng Ginoo.
Itangan po. At chubanwa isang baneng nagyumo datang ke kami ing pamaghari mo ni pamingkwani lugmo kete sulit antibanwa kete sulit antibanwa ing kakanani king Aldo biemu king Aldo ning at ipatawad mo ding salami quéca anti ing pamamatawad mi karimi kasalat ke kami emo ke ipaisaw king tukso Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kekam pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekayang kayarian ating kayapayan ating ligaya, manggaman king alanganggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babi ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ding kaya kaming kasalanan, nung nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kayong iglesia, at pamayapan mo yung pombilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At quéca antimuri. Malugod tayo pong ibingin ing kapayapan ng Kristo, king metong at metong kapamilatanan ng pamamindisyon karing balugbog da rin kasiping yun. Ila pong makirandam karing kwento rin. Sige, bless you po balugbog denggang kasiping yun. Yung lalakuluga, bless you lamo po. Bless you. Salamat po. Bless you po.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing Kordero ning Dios, amilalako, king kasalanan na ning yato. Mapalad tamo itamong mayayaws, tanggap king Ginoo. Ginuwek matampang tanggap quéca, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
katamong kabilyan, banwa-banwa tamong kabalisan, at suya pusal tamuing gino, mabiyesa at karing puso tamo, inlugod na manalig kamo, inlugod na amiging kamo. Amatulanin ng Diyos, simbalen na. Kaya sa gani kayo, hindi kaya no. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, simbalen na. Inyangin ginuin ulilala, bihagin siya inulilala. Wala mong betong yamong manila, inlabi bibig at nulang lihan, hindi labi ipadalit lang, dalit ng tulay ang ayot basta. Amatulanin ng Diyos, simbalen na. Kaya sa gani kayo, hindi kaya no. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, simbalen na. Kadikating bansa sinabira, para karilay dewan hindi no, para gunding dewan hindi no, hindi wano para quéca kamo, ito lamang ako kamo, ito lang inugataning ito. Amatulanin ng Diyos, simbalen na. Kaya sa gani kayo, hindi kaya no. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, simbalen na. Ditak mo pong kababaluan, buritala pong pasalamatan dengan anak na saup-saup pan kanita maging maayos sing misa tamong bengem pong misang Aldo, mumuna na rin dening mamahala ka ring sounds. So dakal po salamat ka ring mamahala ka ring sounds. Palakpakan tala po. Napapagal. Bengi, abak, set up na po. Lalong-lalo na po rin kaya katamong media, ting Samji, Santiago Apostol Media Group, palakpakan tala rin po. So pati ka ring choir, deng Nights, Lecom, sa EMDC, ring Martas Group, so dakal po salamat. Tati kayo po sisimba. Sad tayo po ini, katluta pangal doong ini, pero sa gulya mo po, may labas ini. So may panyad sad mo po. Pasalamatan tala mo naman po, ring Sitio, Virgen de los Remedios, magsadyang almusal ngeni, ating almusal. Okay, salamat. So reta pong bisang makipagalmusal ating pong kape. Ampong Mr. and Mrs. Conrado Pangan po na may nindiking kaya katamong Advent Treat. Dahil po salamat kaya kayo nga.
Salamat po karing Midaun lamak. Bukas po, powdered milk ya? Yeah, powdered milk ing offer tamo po. At deng mag-offer bukas. Anyway, sige. Salamat po. Deta mo po, talakad ta po. Ing misa tamo ngayon makarikilya para karinggang taong ating responsibilidad. So kanatala po rin walang tamong gamat karing puso tamo. Ganakanlat panalangin denggang taong ating mabayat na responsibilidad ting pengari karing anak da, ring anak karing kapatad da, karing matuwada, karing apuda, ring mestra, karing estudyantida, ing talapagobra, ring magobra, karing kayang pasweldon magobra, ring siping bale, karing kalupadang siping bale, ring nurses, sampung doktor, karing pasyentida, ding mestra, karing estudyantida. Itangan pong ating tatalnan responsibilidad king biye. Ring manungkulan, karing sasakupan da, ding pari, karing parokyada. Malugod tala pong panalangin. O Diyos ay pami, gaganakan milat panalangin, dinggang taong ating responsibilidad. Dinggang taong ating pakibatan karing kaparadang tao. Ding pengari karing anak da, ring mestra karing estudyante da, ring nurse sa sampung doktor karing pasyente da, ring misiping-siping bale, dinggang magpaobra karing talapagobrada, dinggang magmanew karing pasaheros da. Pangadi mila po o Ginoo, balo may makanano kabayat ng ating responsibilidad, ng ating tungkulan, ng ating taong at yuking lalamda, at balo may makanano makapasngo, ating obrada para karing ariwan tao. Patatagan niyo po o Ginoo, di na niyong maluwalas sa puso, mapagpasensyang pamisip, badang asad-sad itang responsibilidad da. Balang esusuko, pan kanita kalupa na ning Ginoo, idaon de ing biera, para karining tatal nandang responsibilidad da. Antabayanan niyo po o Ginoo, di na niyong tetagan, di na niyong sikanan, di na niyong pakalulo. Ilangan o Ginoo, panalangin mila, na sana maging masaya laking biera, ing tatal nandang responsibilidad, na sana gampananda iting responsibilidad, kinmit mong ganaka, kinmit mong kapagkumbaban. Huwag Ginoo, panalangin mila, pati na ikaming sarili, kaya kaming sarili, e pumayan ing responsibilidad mi kembye, so panyo kepo, mi panyadsad ing metong at metong. Ilagyo ng Jesus, mi dinan ng kapayapan, ilagyo ng Jesus, mi pasiklangan la, ilagyo ng Jesus, antabayanan na la, Diyos. Amen. 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 At para po karing aliwata mong intention, ba po Maria, mit mo kaking grasya, king ginong Diyos at yung quéca, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamaning bunga ni ngatyan mo'y Jesus. Santa Maria, Aldo ning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ini po ing simplita mong assignment ngening patingapon. Kauli yu po bale, kutnan nyo ritatang yu ampoy mayo, makanano lang mikit. Pakiramdaman nyo ing kwentuda. Okay? So itamo po, salamat po. Bukas po ing misa tamo pandomingune. Dapat ating pang misa itang alas 9 ning abak para Domingo. Kay ba't itang misang alas 7:30 ning Beñgi, ene po pandomingo ita. Pang Lunes ne po ita. Okay?
Okay? Salamat po. Ating Ginoo manatili kaya kayungan. At quéca timorin. Bendisyonan na kayo at ang tabayanan ng Ginong Diyos ating kekong familia. Ingip pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umaya kayo king kapayaban, apayari ko, papapalakpak. Ing misa tamo midaune, umaya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat King Diyos. Kanyang ko palakpak. Sige. Masalamat po, may payabak po. Mimingat ko po potang muli kayo. Good morning po.